za početak možete nam se predstaviti otkad radite, kakve uslove imate i kakva je saradnja sa građanima, odnosno konkretni zadatak. Evo ovako, ja se zovem Bur Čamer, načelnik sam Gorske službe spašavanja stanice Mostar. To je najstarija stanica u Mostaru. Ja sam član od 2005. Počeo sam, znači, u stanicu sam se učlanio 2005. Nije učlanio, nego to moraš proći prvo, mislim, ja sam tim putem išao, bio sam izviđač, pa sam poslije izviđača prešao u planinare. Ima neka procedura da bi otprilike po pravilima neki trebao 2 do 3 godine hodati po planinama i onda da te neko od starijih planinara ili oni, šta ja znam, članova stanice da te predloži i da uđeš. Znači onda podlažeš imaš ljetni i zimski seminar i onda imaš 2 godine stažiranja i polaganje sa značku. To je neka procedura po kojoj bi se trebalo iako to sad ne ide tako, ima dosta skraćeno i tako. Pitanje je bilo, jel, kakve su saradnje s gradom, jel? S građanima i konkretni zadaci. Pa ovako, s građanima, mislim, mi nekog velikog dodira s građanima nemamo. Zimus kad je snijeg bio, imali smo dodira, ljudi su pomagali koliko su mogli, iako po mojoj nekoj računici su bili malo pasivni. Recimo, bilo je zimus poziva kad su građani zvali da im se pomogne, da su stajaci zatrpani, mi smo došli, komšije su se okolo bile kuće, niko nije nešto vele pomogao. Ali dobro, opet sve u svemu saradnja nije loša, ima ljudi stvarno koji žele pomoć i koji su se, bilo je dosta volontera zimu koji su se javljali da pomognu. Znači, sve u svemu saradnja je dobra stvar. Kakva je bila sezona na Izmaku, ova ljetna? Pa ljetna sezona. Ovako, mi kao gorska služba neki veliki intervencija nismo imali. Najveća intervencija nam je bila, možda se sjećate ovih plamenova, znači išli smo pomagati vatrogascima i mještanima ovih okolnih sela koja su ugrožena bila da gasimo. Imali smo jednu intervenciju, jedan starac od 65 godina koji se bio malo izgubio, malo je bio čovjek bolestan. Pa smo išli smo ga, akcija uspješno završena, čovjeka smo našli, on je bio u dobrom stanju, to samo malo što je bilo malo lutanje, ali sve o svim dobro je prošlo. Sezona ko sezona, ovako ova godina vrlo, pa imali smo sa zimom i sve ukupno sa ljetom preko 200 intervencija. Kako idu treninzi i obuke, odnosno pripreme za ovu zimsku sezonu? Pa ovako, mi smo kao Gorska služba spašavanja stanica Mostar, već smo počeli sa treninzima, znači nije treninzima neko fizičko, ali ide se u planinu svakog vikenda. Evo baš sad vikend smo išli, obilazili skloništa i domove, pripremali drva. Znači, pošto dolazi sezona, mi ćemo tu najviše boraviti, treba će nam. A što se tiče obuke, svaki vikend je naša stanica broji 38 članova, od kojih je i svake sedmice barem 10 članova je na nekom, radi neki trening ili u stijeni ili potraga ili prva pomoć ili šta ja znam. Upravo se spremamo na jednu obuku sa Gorskom službom spašavanja stanice Sarajevo, obuka spašavanja sa žičara. Koliko prosječno godišnje imate intervencija i letova helikopterom? Pa sad, ja da vam kažem, meni je ovo prva godina kao načelnik, u ovu godinu smo imali jedan let s helikopterom, a imali smo, eto kažem vam ponavljam, 200 intervencija, uspješnih 200 intervencija, a
To znači, a prosjek sad da vam, ne mogu vam reći prosjek, pošto mi je prva ovo godina. Ono. Pa kada je da najkritičniji period? Pa jek zime i jek ljeta, ono, najviše, jer jek zime otprilike je to, mislim... Kad se lavine javljaju... Teško, ma nije lavine, teško je to sad reći kad je najkritičnije, ono, sve zavisi kako ljudi, znači dosta ljudi je ljeti u planini, a dosta i zimi, tako znači zima i ljeto najviše, znači kad ljudi ljeti, mislim šta mogu biti gubljenje, onda ujedi zmija i ostali mizavaca, a zimi naravno snijeg, led, magla najviše, pa se ljudi izgube, ali prilike tokom cijele godine. Ima neke značajne razlike između tije ljetne i zimske sezone, osim tije pobrojani smo. Pa dobro, ljeti je puno lakše, pristupačnije, lakše je doći dotle, dok je već zimi, ulazak u planinu je puno teži. Znači treba ti minimalno 5-6 sati da bi ušao u planinu. A sad još dok ga tražiš, može se to oduljiti na nekoliko dana. Da li smo onda samo intervencije na planini? Pa dobro, mi smo isključivo, znači služba koja se bavi spašavanjem ljudi sa nepristupačnih terena i planine. Ono, mislim, imamo mi, evo, pa ova čitava godina je bila po gradu, mislim, po gradu, po selima, znači snijeg je bio, znate kako je da je bio zatrpan čitav grad, a ne sela kako su bila zatrpana. Znači, po gradu se jedva hodalo i... Da li onda idete u osnovne škole i tamo poznajete njih sa izazovima, odnosno čarima planina? Pa mi smo, znači, u saradnji, isključivi organizator toga je bio Planinarsko-sunčarsko društvo Prenj, ali u saradnji sa Gorskom, koja je službom spašavanja stanicom Mostar, koja je sve ovo kako bi rekao, držala pod kontrolom, znači osiguravala. Mi smo imali ljetos jednu planinarsku školu, u toj nam je školi puno pomogla Unija studenata Univerziteta Džemal Bijerić, znači u školi učilo preko 50 učesnika je bilo, imali smo znači 4 izleta i bile su osnovne, znači, poznavanja planini, kretanje, čvorologija, jedan dan je bilo i sportsko penjanje i tako. Znači radimo više, malo radimo sa malo ovom starijom generacijom, to su srednje škole, već malo stariji i fakultet. Da li se ne očekuje ulazak u osnovnu školu možda s prvačima, jer stvarno, evo ima kako je ovo sa snijegom bilo, da su i oni na neki način? Pa mislim, nije nikakav problem, mi možemo to odraditi, recimo, to nije nikakav problem, mi ćemo održati jedan edukativni čas ako treba, mislim, odradit ćemo ga svakako, evo sad to obećavam, da malo upoznamo mlađu djecu sa ovim osnovnim stvarima, osnovnim... Da počnemo voliti prirodu i... Jer svi smo mi, ovi koji smo sad ovdje u gorskoj službi, u planarima, svi smo mi krenuli iz planara ili izviđača, svi smo mi krenuli tako otprilike kao prvači ili eventualno drugi, treći razred, krene se pa izviđači malo ovo, onda planinari, a ako zavoliš, ostaneš, ako ne zavoliš, tako svojim putem. S kim ste još u koordinaciji kad ste već spomenuli planinarsko društvo? Pa? Vi ste u sklopu civilne zaštite i jeste li kako u državnim razinama? Pa mi imamo potpisane ugovore ovo nešto sa gradom i sa kantonom koji nam do sad nisu nešto pomogli. Obećaje se, do sad nismo imali neku veliku pomoć. Pa vidit ćemo, nadamo se da će u budućnosti to biti puno dobro. Ima još što sad htio još reći? Pa ne znam, mislim pozvao bi sve mlade da se prijavi ako žele nešto znati u vezi planine ili planinarsko-sunčarsko društvo. Naši su tu, pošto nemamo svoje prostorije, tu smo kao postajali naša stanica, ali šta i god zanima da dođu na adresi Adma Buči 17a u Cernici, znači svakim radnim danom i vikendima od 18 do 22 je sigurno neko, pa ako ga šta zanima, može se sastaviti. Hvala.
Pensar de brete já. Kakav belajte.
Će nam policija likovi. Ali ima i... Aj, oni su neđe na kaju piju, nije njima dobro sad. Ma nije jasno da je to izbustira na put. Da, tako i tako. Ti malo lijevi, slobodno. Ajde, malo. Kako vas tiše? A po ljubu se vidi. Nisu. Jeste, pravo je sad. Gdje nije? Nije bilo gore, pusti. Ode, slabo, sad nekom gore vozi, ej! Ej, čekaj, nemojte... Stani sada, nekom pravo. Stani, nekom gore vozi sad. A more, bola Boga. Malo desno. Bravo. Ajde! Trajem do prođe. Na koncu da. Ana Irino Morava, čuo da...
Kako da